ke hepe e hange o mo hulu atu I he mea kotoa be I he tui mo e akonaki mo I ilololoto mo I whenga ke he ke kai maa he ofa ki ati mautolu ke he whoki ho mo hulu atu I he kres koe ni e kawenga koe whakaloto whou koe whaike hulu atu Tāp ke Havea o toa mawhi, te o tau loto ngā, mo e whare lot, whamanatu e ulak senturi lotu I tonga. Tāp ke o mawhi whio, tui o tonga, King Tupo Wono, mo kuina naspau. Tāp ke taine Siasi, sa lote mawhilea pirolevu, ka maa Princess Sofena, ka maa e whaere tupo moha moiof. Tāp ka Lord Tuita, Lord Whilakep, tāp ke ko wana wa moha pai, ka maa e ho Hiki, o whio yak tau dolu I he lolo tongane. Tāp ke Paremia, ka maa e kau minista e kabineti, ka o whafonga wharelea. Commissioners and ambassadors of foreign missions to Tongas, expatriates, presidents and moderators, members of the clergies from overseas. Tapi kau daglot funuan, kau tarik pasten, kamag mo dolo ko dobe tau kau fadaham yang ai fuabaka. Lotu e whanuani. Tāp ke taine Siasi, na takala tuaha ka mai kau takoni, takon mai ki ngau e ahon, kau whai hiwa, ngahi kau hiwa. Tāp ke skei tai lahi o e conference ka kato, ke u kore ke u hufanga ngai tala whakatapu tobe, u tala mua whaki. Ka taha ke whai e Malanga e hon. O tō e koloa ia o e konferenisi, me ne a whio. A mon bea so ne baptaiso. O haka tau kato e baptaiso vai ai, ko os whai ho tau baptaiso lau maari e. Tulawat, ka whakakato be proklama e skei tai lahi. The Apostle Paul writes these words to the Corinthians. But since you excel in everything, in faith, in speech, in knowledge, in complete earnestness, and in the love we have kindled in you, see that you also excel in this grace of giving. To excel is to go beyond the prescribed limit. To excel in the things of God is to do more than is expected. To excel in our faith must be active and stronger than usual. According to John Wesley, to excel in faith is to keep the faith fire burning. When our faith is burning like hell, our faith excels. When our teaching burns our audience and make them uncomfortable, our teaching excels. We excel in our knowledge when our knowledge of God burns us into our knees and humble us before our God. A prevailing sin in the church today
is the sin of lukewarmness. Lukewarmness is neither hot or cold. It is when people put on two faces, speak with two mouths. That is lukewarmness. When we allowed lukewarmness to become the norm in the church would no longer have the desire to read and know and live the Scripture. We would fail to live a powerful prayer life. Earnest desires for holiness, soul winning, and service are easily sacrificed, and we would not know that we have committed sin. Any hope for this conference to excel in the things of God in the next 100 years, we must rekindle the fire of active faith and service. We must make time for the Scripture to read and understand, and we must stay where the fire is. What Wesley feared the most was not that our great movement, known as the Methodists, will eventually cease to exist or one day die from the earth. My fear is that our people will become content to live without the fire, the power, the excitement, and the supernatural elements that make us great. We need the fire to move us beyond what is expected and into the twilight where the in-depth mysteries of our faith and our teachings and our knowledge of God will be realized. That is our conference assignment for the first year of our journey into the next 100 years. May God bless our conference and our future. Malawa noa pe, ke whae Siasi ha mea fo'ou, mo ha mea kuralahi ange. O ka pao pe, ke ne whae ke hulu atu, ai ne tui, e ne ako naki, pe mo ne mao e poto whakaotua. Hulu atu, i he anga mahini. Whanonga ia nā tau whai, he tau e te au kohilei. Whanonga ia te tau whai, he tau e te au ka hokamai. Ko pau ke tau whai, ha mea kehe, ha mea fu'ou, ha mea ku hulu atu, he mea ku tau mahin mo ia. Koe whai ke hulu atu, koe whainga maari e ke whakafu'ou. Whakafu'ou e tau mo ui, mo tau ngāwe, ai kou tau anga mahini mo ia. He kai ke whakafu'ou, te tau whai pe mea ta tau. He kai rea me ia kehe, ko ia ai pe. E ki whamatara, Albert Einstein ane pehe, ka pau tau whi mau haola kehe, me he ola maheni u tau wanga ki ai, whai ha mea kehe, whai ha mea whou. Ko ia ai aola kehe, mo aola whou, ki he tau mea au whai. Ka whai ke hulu atu, koe konga tai iloa ia, o e tau tui, mo tau wakonaki, mo tau ilo ki o tau otua. Koe hulu atu ka ki wāi hala ia, o tau mawahe ai me he tui o uhinga maari e, ki he tui o tai uhinga. Ka e toki whakae a hono mahu inga i hono whakahoko. E os me ngahi ako naki, me ngahi whakaina hino, me tuk whakaholo ko tau anga maheni ai. Ki lahi ange tau ilo, mo ilo e poto oi otua, ko pau pe ke tau loto lahi, ke tau unu ki tua, me mea u tau anga ai. Koe hulu atu, koe tukuange, ai me au tau nonga ai. Ka tau hiki ke vai hala,
e tamanonga ia e tau mui mo tau tui. Ka te tau bibili ai ke mau ha uhinga lelei mo fo'ou ke hoka tuai ai tau tui. Tala mai be punake, ka whai be tau hake me whai toka, me whai toka o e tai mahino mo tai manonga, ko e tai iloa, ko ia te tau punake ai. Ko historia whaua kia mea fo'ou, me au tau kakapa ki ai o mau, pe au whakawhiawhia, pe au tohia, ko tau talanoa fo'ou. Pe au whimau ke tau toi tohi, ai historia o e Siasi, a kia ngahi mea mo ui, mo ngai mea fo'ou, o ilo ai hulu atu e tau tui, mo tau whai e ako naki, pe mo e poto whakao tua, i ari ki tau tolu. O kai beo no tala off, ko e mea si beo tau mata, e toki ha a moi, hono mata i koloa. Maheni pe ka ai ngai ai korinto, ko e fuaki, whai be he siu ki he siu. Tohi ngā o ea me conspiracione vai wha, i whiwhide Samelia. Kai bebe sisu, tuku ai utu e vai o seko pe, he te ke toi whienua pe. O nono mai o utu he vai mo ui, e ma opu hakea i holoto mo raumari e, o hoko se mo i tangata. Ko fuafua conference, pe kōsirio e kau mui o sisu, nai whai beia i Jerusalema, ko se mista koua o sisu, mo e kau ako ngā, nana no whai o tatari ke haere ngā o mai o sisu. Nana au tutu uni ki he Siasi ono ka matanga, mo e whakaului, whai be mea motua. O mai be mea mo sese me mo e lao, ai be kamu mo e paptaiso, pe tau nofo malu pe, ona whai ha mea ke. Tai vilitaki a Paula, tai imi ke tau hopo ki he tai iloa. Na oa ke sendaile. Sai pe lao, kai ahi e whakamoui ke whaia ke tui. He koe tui kono mamani ona koe tai iloa. Tau hopo ki ai. Oki ai e mafe o tua, hei kai tū ki a Hawae, oha taha, au whai ene tui ia te ia. Tau hopo ki ai, tau puke ki ai, pe oa nā tau tukuange, pe oa nā tau tukua, kai oa kene ofa mai. Koe amana ki whai noa, ka koe whai noa o e tui. Asira e hena e taof, ke whai he siu ha mea ke sendaire, e lau ia koe lakwe maa e whanau ke whangkuri, whangwhatapu. E ahon, koe moana e tai loa koe ni, koe kore e whangakuri, ai nau maa ke ange mai whanau o Israeli. Kai monu, nai hulu atu e nau tui, mo nau wakonaki, mo nau ilololoto, he koe nau ia kalaisi, o kai viaha siu ma sendaire, koe talau tua ia o e kalais, i he kres hulu atu. Te koe whoake e sendaire ki siu, koe e whika mo ia o kalais, koe whainga maari e ke whakawa aofi, ai ongo matakari, nai wamama. O tau kātonga i, e tau e te au, mi ua Faka-Konifelenisi, tahi wawa wha. Ke conference ko ia, nai whakama opo ai, ai lotu, pia mo e whunua, ai wāmama o give off. Kono tala o tua hei kai tu ia hake kehe, i he tau ai tai nā tu koe whakaongo. Pia kono whakainhuino whakaulanga ngā, tēne whakatahai ai whunua, pia mo e lotu. Ka pao nā nau kei wiki pe ai ngāhi tuku whakaolo, ko waihi e hānau whirauraki. Ka nā nau wiki a Sisu Christ, ko ia nā e tulutu iai atonga, i he tēpire pe taha, o pak pe ai mā, pe inu pe me ipo taha, pe taha ia e whunua, pe mo e lotu.
Ke Faka-Konifelenisi tahi wawafa. Nai whaiaga tui. Nai huluat. Nai whaiaga I lololoto mo poto whakautua. Nai huluat. Nai whakawholofola pe nai whakautua. Pe nai whiunga mai urunganga o e whanua mo tau tau. Ki e whare o tupou. He koia tene whakatata hai. Ai whanua ki he o tua. Tai wawa whānei kai koe whakakakato pe o tauataina me he pote pure I Australia. Aina mo koi ki ai atu pou. Ka koe whakakakato ia o tuk whanua ki langi. Ko tua mo tonga. Ki taha tonga ki o tua. Pea ai tonga aho na o tua. Io nei kai ke whaingo fua e Faka-Konifelenisi tahi wawa wha. Hena e pao ki to mua whakaloto whou, ai kāinga nai tutu mo krisiua. Kana lawa pe. Hena e hulu atu e nau tui, nai loloto e nau wakonaki, peo me nau ilo ki ho nau otua. Ko senduri ko eni ko senduri e whawhitai, nai hulu atu e tui, mo ilo loloto, ai whare atu pou, mo hou e ki, ki nau rawa o whakatahataha ki tau tolu, ki ho tau otua. Bon belau ia Paula ki Mastonia pe mo grindo. Nai pehe pea tonga. Kanai hulu atu ai tui mo iakonaki mo poto. Nane whakamaa opo ho tau whanua ke Siasi peta. Nai mea hena Dr. Alfred Wood. Ona pehe. Hupanga whakatapu. Koe mahaki o weesirana, koe mawahe wahe. Pea pihi ape weesirana ia, e mahaki o palotsani koe whakaanga. Tau ene te au. Ko tō whanonga ia mai, koe ngai tau ia, o mo ua, he mahaki whakaweesirana. Tau te au ka hoko mai. Whi mau ke whaito ia, I tonga. Whai ke hulu atu e tau tui, pe whai ke loloto e tau ilo ki o tua, he te tau whakalakai ho tau ngahi kehe, ka whakatahataha ki tau tolu, ki o tua maas mawhi. Ala maha ko ia, o puka e pia tongani, mo tolu me muri, mau e pe mo tolu ai. Koe ata he hao. Ka te ukore atu. Ka mata amua e vai hala e tau e te au ka hoko mai. Ai e tau keresi ke hulu atu. Ai e tau ilo ke loloto whiunga. Ke tau mamata ki a sisu mo tau o tua. Ka whakangalo ki e ngahi mea u tau kehe ai. Tau kamata mo e o tua. He ku kau ai o tua he tau mea koto pe. Pea koe tau whakaloto whou, koe tanoa pe iau e o tua, ia ki tau tolu. Tau kamata, pea tau whanonga pe vai hala, e tau e te au hoko mai. Pe kei whai pe tangi ai mamani. Hai ka lau e same, me he loloto, ko tau tapatu, ātona ie, ongo ie kurea. Ke tokanga tua whafunga ki reo o e kūwhia. Kana te whara mai pēr punake, o ku hulu ai kres a ātonai. Pe au ia sihova ai whakamore, o ia sihova ai ofa, pe au ki hene awhio ai huhui, o rahi au pitu. O se tau e hongo fulmaaua mai whai pē mea te tau. Tarunga mo ne whakatonga, ke whai ha mea kehe. Pēnai hulu ai ne tui, nā mo e kapa peo e kofu, e lawa no ai. E whapitai na e whamuia. Tangata tau e sinako ke ko mea te tau. Mate pe o whewhine kai tui pe. Hena e lahi pea hulua e ne tui. Pe awhia tua sisu o to e whakamuia. Koe whakaloto whou, koe whai ki huluat. Hula te mea kato pēu tau whai o kamata he tauni, pia hoko atu.
O a tai wharala ke tai iloa, he awhia ai ai o tua ia. E iai be ai o tua. Ko tau au whima, ke ta hopo ke he tai iloa, ke whamoni o rahi ai da tui, pe puka ki tau tolu e ho tua. Ka te tuka e konferensi a bongbongina, pe mo whokiat o whakaloto who'ou ho mo ngai family, he whakaloto who'ou ai be ai siasi, pe mo e whanua whok. Amen.